sa subreddita Croatia. Samo pitanje u naslovu. Pozdrav ekipa, ispričajte najzanimljivije svatovske priče u kojima ste sudjelovali ili za koje ste čuli. Ok. Izvukoh 3 komada. U. Prva je kratka. Friend je bil barjaktar i opal je u septičku jamu. Nitko nije znal di je. Mi smo mislili da lik spava negdje u kući. Susjed ga je izvukao van, on se vratio u svatove nazad put govana i nastavio pit. Jedva smo ga natjerali da se opere. Jedna smrdljiva. Niko nije slao Fimo jebote. Ok. Pijanko svinja je poprimilo sasvim drugo značenje. Ono, Pijanko mislim, svinja, joj, dobar. Dobar. Jao, je dobro. Jao. Ne. Ja idem ovakav kakav jesam. Boli me briga. Kaj bubu? Malo se kotrljao, jel? Se fuje. Strašno. A natjerali su ga da se opere na kraju. Kaže da su ga jedva natjerali. Sljedeći komentar. Zapravo sljedeća pričica. Započelo je kao normalno vjenčanje. Fešta je bila negdje blizu Opatije. Nisam sigurna da li Matulji ili Viškovo ili Kastav. Ne znam jer sam samo vozio u koloni i pratio stado. U nekoj konobi restoranu sa velikom natkrivenom terasom, a onda je još u nastavku bila jedna posve otvorena i nenatkrivena terasa gdje je bila bina, a onda je iza toga bio nekakav parkić sa živicama, čempresima i slično, gdje je i neko igralište za djecu, ali to je tada sve bilo u mraku. Ne znam točno ni kako su našli baš tamo, nije bilo nešto ekstra fancy, a nitko ni od mladenaca ni obitelji nije bio iz Kvarnera, ni Prigorsko-goranske županije uopće. Kako je večer trajala, tako su se svi najeli, a osobito napili. Posebice kum od mladoženje koji je po prirodi teški zajebant i obožava proste i lastitivne pošalice. Ne znam koliko je popio, ali tad je definitivno bio pijaniji nego ijedan od tih par puta što sam ga osobno vidio. Uglavnom došao dio kada su svi relevantni morali držati govore i to na bini za mikrofonom. Dođe on gore i krene to ko neki koherentan govor, ali morao je ubaciti neku seksualnu foru. Onako pijan Ju. izvalio je nešto tipa da čestita mladoženji i doda, iako sam je ja prvi guzio, ali dobro. Znači, koja se ljutina. Strašno. Da, dobro. Dobro. Cijela terasa utihnula. Stariji od mladenke koji je inače dosta konzervativni branitelj se ustaje sa stolca pod natkrivenom terasom i počne se derat. Tek tada kum skuži šta je rekao i počne se trijeznit. Čale se zatrči i onako pijan se nekako prebaci preko ograde terase da krene prema bini, a kum se dao u trk u taj parkić što je već gdje mu se gubi trag dok su ljudi zadržali starog od mlade. Poslije saznajemo da je trčeći kroz šikaru došao do ceste i pješke pobjegao do hotela gdje smo prespavali. Mhm. Mlada je sva bijesna i viče na staroga što je napravio scenu, njezina stara plače, a siroti mladoženja smotan ko sajla nekako bi sanirao situaciju, ali doslovno ne zna šta kome reći ni što napraviti. A ja za to vrijeme srčem sorbe i igram 2048 na mobitelu. Koja budaletina. Inkre. Kad skuži, vidi starog, kad se zatrči, ups. Malo za prečero, ono, upsi. Da, tenkre. Kako misli, kak sam si cool, ja sam me guzio, prijatelj. Da, ono. Mhm. Mhm. Svi me vole, svima sam duhovit, čekaju na red da me Da me upoznaju. To ti je ta scena. Da, Isuse Bože, dragi. A napravio sranje u samo jednu rečenicu. Da. Jedan zadnji mali komentarčić. Kada sam bila mala, starci su me vodili na hercegovačku svadbu. Kod njih je običaj da mlada sa balkona baca slatkiše i onda to djeca dolje hvataju. Ja sam dole isto stajala da hvatam i uhvatila sam čupaču plizu sa lijevim okom na onu stranu gdje je štapić od Lize. Stara me odmah odvela na hitnu pa sam propustila ostatak fešte, ali stari je ostao pobjedio u sljedećem običaju.
Maraton iz ulicu od Mladenke za bocu Jegera, uredno se cvrcnuo i rekao da je bilo dobro. Mislim, vjerujem. Ali male su bile porcije da kako. Male, ali više. Ja. Mhm. Dijete ti je završilo na hitno, ja ti bježiš za Jegerom. Je. A Ja, dobro. ali dobro kad slatkiša baš lizalice I to bacati, direktno u jao. facu, ja, ali ne, nisu razmišljali, ne valjda su čopili prvo kad su imali doma i udrine. Mislim, šta drugo. Još je dobro završila je, te mogao iskopat okove.